Mbahaye ikaze mwese bakunzi ba emmymediatv, by'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora ndabashishikariza kuyikora. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara y'ibicurane na grippe. Ni zimwe mu ndwara zisanzwe zibasira abantu benshi, ariko SE Koko tuzizi bihagije? Muri iyi investigative documentary emmymediatv irasesengura ukuri ku ndwara y'ibicurane, aho ituruka, uko ikwirakwira ndetse n'ingaruka ifite ku buzima bwacu bwa buri munsi. Umunyamakuru wacu Emmy aratwereka itandukaniro riri hagati y'ibicurane bisanzwe na grippe ikomeye, uko bigira ingaruka ku bantu n'ubukungu, ndetse n'uburyo bwo kwirinda no gukumira iyi ndwara. Icyo nkwisabiye, reba iyi video yose usobanukirwa ukuri ku ndwara tubona nk'izoroheje ariko zishobora kugira ingaruka zikomeye. Ntukikwe no gukanda subscribe kugira ngo ubone izindi nkuru z'ukuri zikorwa na emmymediatv. Mbahaye ikaze mwese. Indwara y'ibicurane na grippe ni indwara abantu benshi bafata nk'izisanzwe, ariko buri mwaka ibicurane na grippe bihitana abantu batari bake ku isi. Mu Rwanda abantu benshi bahura n'izi ndwara, ariko SE Koko turazisobanukiwe bihagije? Uyu munsi turasesengura ukuri ku ndwara y'ibicurane na grippe, aho ituruka, uko ikwirakwira n'uko ishobora kwirindwa mbere y'uko bigera ku rwego rukomeye. Abahanga bavuga ko ibicurane n'uburwayi bwa grippe bituruka ku buhinduzi bw'udukoko twa virusi zitandukanye zikwirakwira mu buryo bworoshye cyane, harimo nko guhumeka hafi y'umurwayi, gukorakora ahantu hari udusebe tw'umurwayi, cyangwa gusangira ibikoresho. Ariko buri gihe hari ikibazo gikomeye. Abantu benshi ntibamenya gutandukanya ibicurane bisanzwe na grippe ikomeye. Itandukaniro ryabyo, ibicurane bisanzwe bimara iminsi mike, ariko grippe ishobora guteza ibibazo bikomeye, cyane cyane ku bana bato, abasaza n'abafite ubwirinzi buke. Mu gihe cy'imvura ubu burwayi bwiyongera cyane, abana bahagarika amashuri, abakozi bakabura iminsi myinshi y'akazi, ndetse n'ubukungu bugahungabana. Nubwo hari imiti igabanya ibimenyetso, grippe ikomeye isaba kwitabwaho n'abaganga, kuko ishobora kuvamo ibibazo bikomeye byo mu bihaha. Abaganga bemeza ko kwirinda ari byo bya mbere: gukaraba intoki kenshi, gufungura amadirishya ngo umwuka winjire, no kwirinda gusangira ibikoresho n'abarwayi. Hari n'inkingo zihari cyane cyane ku bantu bafite ibyago byinshi byo kurwara grippe ikomeye. Ibicurane bishobora kuba indwara isanzwe kuri bamwe, ariko ku bandi ihinduka ikibazo gikomeye. Gufata ingamba kare nibyo byonyine bizadufasha kubaho neza dufite ubuzima bwiza. Twibuke ko amagara aseseka nayorwa. Mwari kumwe nanjye Emmy. Iyi ni emmymediatv. Ndabashimiye mwese twabanye, by'umwihariko ni watangiye video ukayisoza. Amahoro n'imigisha bibe kuri wowe. Naho uta muri video zikurikira. Hasta la vista.